Justice cuts both ways. There are serious allegations made by the state against me. Esoli wetnozini tenkandolo maqala inkohlakalo kanye nokukhwabanisa lebekade athweselwe bekasikhulu setule Eskom ngaphambilini mathelekoko kanye nalabo lebekade asolwa nabo labalishumi nesiphohlongo. We must challenge colonial theories and practices to build resilient education systems. Mengameli Cyril Ramaphosa wendela libito ngokungomfa etemfundo elihlandla lelishumi eAfrika kuthi kuphikiswana lelihlelo letemfundo lemave lebekade aphethe emave ase-Afrika ngaphambilini. Nanso futhi enye inkinga ke yes! iRwanda iguqise ibafana ngamagoli amabili ecanzeni kumdlalo wekuhlungela indlebe yomhlaba yanga 2026. Kaba kuhle kuhlangana ndzabeni teSiswati la ku-SABC khumbula ukuthi sikhona ku-X, Facebook na ku-YouTube ngakuthi uthi SABC Tindzaba ke sibukele thamba yembili lomuhla. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkeka nikhungetse ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133. Noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News. Livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Esoliwe tenkandolo macala ingohlakalo kanye nokukhwabanisa lebekade athweselwe bekasikhulu setulu se-Eskom ngaphambilini mathelekoko nalabo bekasolwa nabo labalishumi nesiphohlongo. Koko bekavedela umuhle ngandole macala lekhethekile eMiddelburg esifundzeni seMpumalanga. Emacala lebekathweswe wona afake ekhathi kukhwabanisa timali ngesikhathi kwakhiwa siteshi sekuphehla gesi sekusile eMalahleni. Manje Stella Jacobs uthole ukuthi lelicala libanjelele ngaphandle kwesizathu lesiphathekako. Justice cuts both ways. There are serious allegations made by the state against me. The public expects that these allegations must be answered. I think we're taking South Africans for a ride. The National Prosecuting Authority is doing South Africans a big disservice. You can't make such allegations, investigate them for more than 5 years, bring me to court, wake me up at 6 o'clock in the morning. More than 12 months later, you're not ready to give me to go to trial. What we see here is hate crime. What has happened to me and my family is nothing else but hate crime. It's a hate for Coco. It should never happen to any family. And what do you feel about it? Because the state was saying they can continue without the case, especially with like accused number 15, 16, and 18 that are also still in the US and then in the UK and also Mr. Marcus Berger, who's in Germany. How do you feel about it? Because the state said they can still continue without those three accused, but there are some of the accused that are the main accused also in this case. How do you feel about that? The court has made itself known to that. The court has said to the NPA, you are fooling the public. You came here, you asked for a postponement because the evidence is, the statements of the Germans is very material. And you come back, you've changed your mind. Mengameli Cyril Ramaphosa wendela libito kungomfa etemfundo elihlandla lelishumi eAfrika kuthi kuphikiswana lelihlelo letemfundo lemave lebekade aphethe emave ase-Afrika ngaphambilini. Mengameli Ramaphosa wethule inkulumo elilanga kumbuthano wenhlangano lemelebo othisha lelisebenzisa letemfundo letingetulu idigidi lika-32 mhlaba wonke. Lengomfa ibanjele esentini eJozi. Mengameli Cyril Ramaphosa wendela ubito kunkhomfa etemfundo ukuthi kubukwe indlela tekuhlanganisa imibono leyehlukene emhlaba wonke kanye naloku bamfu labandlule kuko kulomkhakha wetemfundo ngenhloso ekuthuthukisa. Ramaphosa uphinze wathi livekati iAfrika kufude likhululeke nakuta kutemfundo kubebete nekungenelela kwalamanye emave. Uthi lokhu kuyimvo lekufude ilungiswe ngekusheshsha. We must challenge colonial theories and practices to build resilient education systems that are centered on African perspectives and experiences. This requires a shift from a Eurocentric worldview to embrace a more diverse and inclusive perspective.
We must acknowledge and value the knowledge systems of all peoples and integrate them into our curricula and knowledge selection processes. Ramaphosa uthi le nkinga isemkhathini kwekufa nekuphila ngoba imfundo ibaluleke kakhulu. Tigameko tekutsemolo ngomphakathi abonakala thathela umthetho etendleni tengekwanza itindzabeni etahlukene. Etinyanga letimbili esifundeni esempumalanga kubulawe abantu abangacishe bafike eshumini. Sigameko sangabuva ngempelasonto kubulawe lomunye lokuba nguNdzabambonyeni Mangebeletane ethela lekwahociswa kwesikhashana amacala akhe itinsolo tekubulawa kwemntfwana wentombatana tsite lwacuya titfo temtimba. Kuva kabanti lihlangothi lomthetho etigameko letifana leti sikhuluma nesizathu temthetho umnumzane JP Sibanyoni. Asibingelele Sibanyoni sikwamukele etindzabeni teSiswati la ku SABC. Ngiyabonga Dlamini ngibingelele babukeli betindzaba teSiswati. Babu Sibanyoni ngekubuka kwakho yini into leholela ekutheni abantu bagcine bathathela umthetho etandleni? Ukuthi baphelelwa lithemba ekuthini umthetho uyasebenza ngendlela efaneleyo. Uzakhumbula ukuthi kukhona ababoshwayo bathi nabavela ekhotho bafaka ubufakazi bokuthi bona kukhona lona obathumele base bakhomba yona lenyanga noma isangoma lesisakwathela. Kepha ke ngifuna ukusho Dlamini nababukeli be SABC 1 ukuthi ikhotho iyayifuna ukuthi kube umuntu othula ubufakazi ozibonele yena ngokwakhe, kanti ke futhi umuntu ozothi nakafika ekhotho akwazi ukuthi aphendule ngokwaneleyo. Kodwa ke uma ikhotho iva ngomuntu ongumsolelwa obanjiwe naye athi ngithunyelwe uzibanibani, bayibathande ukuthi akube amaphoyisa ayokwenza uphenyo bafunisise kahle ukuthi lo muntu lo ebabiza igama lakhe uyathinteka noma akathinteki. Uma ngabe akathinteki noma ngabe akukho ubufakazi, icala bayalihocisa okwesikhashana. Ngifuna ukugcizelela le gama elithi okwesikhashana ngesilungu kuthiwa provisionally withdrawn. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi licala alikapheli. Uma ngendeka ukuthi amaphoyisa ahambe athole ubufakazi amaZulu athi obuqandula ikhanda obumthintayo lo muntu loyo, icala lingahle livuke futhi Dlamini. Babu Sibanyoni, uma lo muntu sekaphumile angaphandle ingabe lokho akusakhi nisilonza kumalunga emphakathi la kholelwa ukuthi vele lo muntu lendle bamsola ngayo uyendile? Uyabona abantu bana bayasolela ngokuthi beva umphakathi uthini noma beva labantu bathini. Kodwa kufanele sazi ukuthi abantu abahluleli bangaba omantshi, magistrate, bangaba amajaji. Laba bantu baqeqeshiwe, babanduliwe, bayakwazi ukusefa ubufakazi, bahlukanise iqiniso naloko okungasiyiqiniso. Ngizama ukuthini ke ngaloko? Ngizama ukuthi abantu kufanele ukuthi mhlambe bake banikele ezandleni zamaphoyisa, banikele ezandleni zenkantolo ukuthi kube yiyo ezawukhipha sijubo sokuthi lo muntu loyo unelicala noma akanalo icala. Ngobe njengoba uthena ungenisa lenzaba kwabala tibalo etingetulu ukuthi kunabantu laba ababulewe and babulawa umphakathi lokho esithi ngesilungu i-mob justice. Uma uselapho Babu Sibanyoni, ingabe leti gameko letifana leti tingagwemeka kanjani ukuthi tikendeke esikhathini lesitako? Tingagwemeka Dlamini ngokuthi abantu bafundiswe ukuthi uthini umthetho, and bafundiswe nanokuthi South Africa sinamakhotho ekuyiwona esingathi inkundla etikwazi ukuthi diphenye futhi ekwazi ukuthi zilithole iqiniso leliphelele. Abantu balinde babekezele Dlamini balinde ukuthi ikhotho ithini ekugcineni.
ikakhulukazi bafundiswe nanokuthi uma kuthiwa licala lihoxisiwe okwesikhashana provisionally withdrawn bazi ukuthi akupheleli lapho lisazawuvuka futhi ngelinye ilanga. Sibonga kakhulu baba uSibonile nesikhathi sakho. Ngithokoze Dlamini, ngithokoze nababukeli be-SABC 1. Ndere bakithi 1985 bantu labalishumi nakuthathu futhi bekade bahlala lokishini laseMamelodi eGauteng badujula amaphoyisa. Lokhu kwendeka ngemva kokuthi umengameli wahulumende welibandlululo PW Botha shaya umthetho wolwashi. Emva kwetinyanga letisithupha kushayelwa umthetho mhla tinga-25 enyangeni yenhlaba ka-1985 bese kushone bantu labangedulo kwemakhulu lasihlanu lapho khona labangedulo kwesigamo salabo babulawa amaphoyisa ahulumende welibandlululo. Nasibetolo sekuvele kuvuliwe kufaka kwecelo te-NSFAS. Somukele mbukele esigabeni sesibili endzabeni teSiswati la kwe-SABC uma usanza kungena ukhethe kahle hlala nathi sakwemukela. Sekuvele kuvuliwe kufaka kwecelo te-NSFAS. Estatementeni sendvuna temfundo lephakeme plate nzimande lesithulele beTindzaba esifundeni seGauteng eJozi uthitela bafisa kufaka ticelo bangasahuduli tinyawo banesikhathi kusukela nyalo kude kube inyanga eBhimbidvwane mhla tinga-31 kulo mnyaka lotako. Enkulumeni yakhe nzimande ucelela ukuthi batali basite bantfu babo kulolu hlelo kwendela ukuthi babe nelikusasa lelingcono. The reason we are opening the application period now is that NSFAS was awaiting SARS completion of the tax period, which is very important to enable NSFAS to have the necessary and updated information. We send our women students to universities and colleges to come out with graduation, not to come out with coffins. Ungcuse tonke tinhlaka letisebenzisana nelitiko letempilo ukuthi tibambisane ekucitseni isihlava sekunukubeta ngekwelicasi nekuhlukubetana ngekwebulili naletinye tingcinamba letibukene netitude nemakolishi nasemanyuvesi. I wish to welcome further arrests that have been made by the police at the University of Fort Hare. Uthi NSFAS yakhelwe ukuthi ushintsha simo kulabo labafisa ukuchubeka abafunze ngemva kwekuthi baphothule ematikuletsheni. This is particularly important if we consider the structural and social constraints to accessing education that was imposed by centuries of colonial and apartheid rule. Mnyaka wa 1991 iNSFAS ikhokhe imali enganga 21.4 million wemarandi kusita abantwana labaswele etikhungweni tahulumende. Nzimande uthi ngikusho kwamengameli uhulumende utawubeka embili laba labangakase bathole iNSFAS ngaphambilini ikakhulu labavele etindzaweni etsemaphandleni. Nyalo uthi bathole indlela letawusita abafunzi ukuthi bakhone ukutifakela ticelo ngco ngoba ngaphambilini kube nemkhonyovu ngekhathi emanyuvesi ngikusho kweliphenyo lwabo. Nalabangakaphumeleli ngaphambilini bacucutelweke ukuthi baphindze bafake ticelo kabusha eminyakeni lotako. Tiphakamiso tetinqubomgomo tifikele emaphethelweni kanti titawumenyetelwa nakuphela lenyanga lesetulu. Ngingonokubonga Mgwenye Tindzabeni te-SABC ngiseJozi. Sikubutile ke mbukele ukuthi njengoba i-SABC Plus app beyihlanganisa umnyaka ivinele ingcile yasungula ingabe uyahlenzela inhlelo tele app kanti futhi inganani nzima leseyidlalile Tindzabeni. Umbono wakho uyalandzela. I-app le-SABC ayisiyalandela impela nje iyasiza nje ukuthi sazise ukuthi inhlelo zihamba kanjani ku-SABC nokuthi sazi nje ukuthi kwenzakalani ayisilandela nje impela njengoba tiqhatha nje unyaka nje kuningi kakhulu esifundise khona. Yona i-app lena isebenza kahle kakhulu nangona ke ifuna uba ungabi leqhitala kakhulu ngoba xa uliqhitala kakhulu ezinye izinto zingakubhida apha kuyo kodwa ke iyasebenza kakhulu kwaye uluncedo sithe nkosi ku-SABC ngayo nangoku. Ikhulu kakhulu umsakathi nzima i-SABC le idlale nale app kungako thina labanye bengasiboni sivela eTindzabeni but because of yona siqale kubuka khona Tindzaba sengiloku mhlambe silandzela Tindzaba namhlanje sibona sesitholakala sesibhali bavela eTindzabeni. Mina nginayo i-app futhi ngiyayilandela kakhulu iyangisiza ukuthi ngithole inhlelo mhlambe ezenzeka uma ngabe ngingekho nje kuyiduze ne-TV ngaleso sikhathi ngiyakwazi ukuthi inhlelo ngizilandelele la ekusuke ngikhona ngaleso sikhathi.
i-app iwusizo kakhulu yabo SABC. Silandela kakhulu ukwazi ukuthi kuzongena luphi uhlelo. Nelosizo kithi kakhulu. Ukubuka ngenifisela impumelelo niqhubeke njalo basebenzi bakho. Iwusizo kakhulu futhi baleke kakhulu SABC Plus app ngokuthi kubeka isithombeni ukuthi kuzokwenzakalani ube updated nje in advance ngokuthi kwazise inhlelo ezishintshayo njalo njalo nokusha nama updates amasha uwazi kuqala abanye bengakawazi. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yathweswa ukuthi phendvulela ngawo. Etimake Telrand sifuna ukuthi lahlekelwe ngamandla nalicathaniswa netimali yakulabanye amave. Kutemidlalo iRwanda igucise ibafana bafana ngamagoli amabili ecanzeni kumdlalo wekuhlungela indlebe emhlaba. Umqeqeshi bafana bafana Hugo Bruce ukhale ngesimo senkundla lebekade badlala kuso nawa emanzubela alomdlalo. Oh, yes! And Mihlali, who's 27 years of age now, hails from Cape Town, doing the business for the family. Another mistake. Referee says play on. They've got a second goal. Would you believe it? That was dreadful defending. Absolutely shocking defending. Imanishimwe. Dlala kahle kakhulu lo number 3. Imanishimwe. Yabona nje ubheke lapha bengicabanga ukuthi uzothatha ishot. Imanishimwe kodwa basajahe lutho. Okusemqoka bona ukuthi aso. Hayi ukuthi ngoba mhlambi kodwa ke sibheke lapha kunje phela ingendlela amagoli angene ngakhona amaphutha mhlawumbe siso naloku ithuma lapha mayambelo kodwa ke ugoalkeeper naye ukhona yenzi uthi ifoul ayike kulokhu ke kukhombisa usuku lwethu ukuthi ke lunjani babona bawinile manje phela ikinto engenziwa ibafana bafana manje sebewinile uthi unompepe alapha Amin Oma umdlalo ke lapha uphelile sakatubeka phansi ke sibone thamba embili lomuhla. Justice cuts both ways. There are serious allegations made by the state against me. Esoliwe ncwadi intengandolo macala inkohlakalo kanye nokukhwabanisa lebekazathweselo lebekasikhulu esetulu ke-Eskom ngaphambili mathelekoko kanye nalabo bekazasolwa nabo kabalishumi nesiphohlongo. We must challenge colonial theories and practices to build resilient education systems. Bengameli isizwe zamaphoyisa wendelibito kungomfayithe imfundo ehlandla lelishumi e-Afrika kuthi kuphikiswa nalelihlelo letemfundo lemave lebekade aphethe emave ase-Afrika ngaphambilini. Nanso futhi enye inkinga ke yes! iRwanda igucise ibafana bafana ngamagoli amabili ecanzeni kumdlalo wekuhlungela indlebe emhlaba yanga 2026. Akasisisha vembombela sive ukuthi siphomotha upheze tiphi uma kubumbana insimbi yesithupha mvulana. Lishonile Stumo, lishonile mbukeli. Ekhathi ukuthi Tindzaba langahlinzela umbukeli ehlelweni liphuma embiteni unayike yecifa kwemaqala lebekabukeneke naloyo lokubake umphathi lomkhulu lapha ka-Eskom Matshela Gogo lelicala ke belalelwa lapha ke enkantolo lekhethekile lebukhuluma ke nobelebukela emacala etimali emihlibeke kulesifunda seMpumalanga. Kanti ke lenye ilanga ilinzela umlaleli la ngekubulawa ke kwaloyo losolwa kuba ke ngumholi weyiqembu leGelekece lapha eWestbury eJozi. Mlaleli nguletina letinye longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM ngothuli kwaloko siyakumema ukuthi sithumelele iWhatsApp voice note ku 065 637 9958 065 637 9958 uphawule mayeleti Tindzaba lesipho sehlelweni. Angibonge kakhulu Stumo.
kuqala lapho-ke tolomuhla siphindze sihlangane ngalesine enzaweni efanako ngesikhathi lesifanako ungaphuthelwa kulethi samatheni njengobulungu obolesithathu ngekubumbana insimbi isithupha entsambama tikhona tesindebele kusasa indaba kithi nasibetolo ukhona nobaningile nesimo selitulo. Lesibili nisambanye nemukela kunasi isimo selitulo babu kule makhaya sanibonani nasibuka namhla kusihla sibona ngathi ke nalinemafu kakhulu lapha eNtshonalanga Kapa kanti ke lapha enhlane live bonakala amathuba emvula langagcina safe khona ku 60% kwehla endansi la eningizimu live empumalanga gcina safe khona ku 30% umoya ogijima ufike khona ku 50 km ngeli hour kanti sabukele makhaya nasibukela ngelisasa siyabona sola bese belesele njalo la amathuba emvula langagcina safe khona ku 60% enhlane live kanti kubonakala ngathi ke nalipholile la eningizimu live kanti ke sexwayiso sibuya khona eSouth African Weather Service bonakala ngathi ke nalwandle lithukuthele linemandla kakhulu lapha eningizimu live lapha eLgwini eNtshonalanga Kapa kanti ke la esifundeni sethu lesikhulu la Gqokongo bonakala ngathi kunemoya kanti ke loyo moya uyabonakala ukuthi elangeni lakusasa ungahle kubhebhetheke emadlelweni letinye indzawo kushise babukela emakhaya sicaphendle lesebenzisa ngayo umlilo ukuze singadala itingoti kanti ke liyathuma kakhulu lapha enhlane live babukela emakhaya enzaweni lapha eMpumalanga kungena khona eSwatini letinye indzawo kubonakala ngathi liyathuma kuleyo indzawo babukela emakhaya kanti ke sibona kuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawuqala khona lapha ku 17 inyukelo ku 33 kanye neFerenaging kanti iCarltonville qala ku 18 inyukelo khona lapha ku 31 sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo musina uhleli khona ku 36 Polokwane qala khona ku 19 inyukelo ku 34 Mokopane qala ku 22 inyukelo ku 33 kanti iBhelabhela ihleli khona ku 35 sehla endansi esifundeni salapha eMpumalanga esikhukhuza lishisa impela liyashi liphumile ihleli khona ku 38 kanti iBombela ihleli khona ku 34 Carolina qala ku 16 inyukelo ku 28 Sekunda ihleli khona lapha ku 31 eMalahleni qala khona ku 16 ihleli khona ku 30 emva kwaMadina lapha eKwaZulu Natal abavakashi lapha eThekwini ihleli khona lapha ku 29 kanti ke lapha ePotchefstroom ihleli ku 29 nakhona Krokstad qala khona ku 39 ku 33 kanti Ladysmith ihleli ku 39 liyashisa kakhulu leyo ndzawo kanti ke eUlundi ihleli khona ku 34 singena khona enzaweni lapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eMthatha ihleli khona ku 33 Gqeberha ihleli khona ku 28 Ulemo qala ku 12 anyukelo khona ku 33 kanti iMaletswayi ihleli khona lapha ku 34 enzaweni lapha eNtshonalanga Kapa babel makhaya enzaweni lapha eCape Town ihleli khona ku 24 Worcester ihleli khona ku 30 kanti eBeckford West qala khona ku 15 anyukelo ku 35 eGeorge qala khona ku 14 ihleli khona lapha ku 28 Riversdale uhleli khona ku 32 emva kwaMadina kanti esifundeni sefu lesikhulu naDodonge siyangena babukela emakhaya siya lapha enzaweni lapha eUppington ihleli khona ku 38 Springbok qala khona ku 12 anyulo ku 29 Calvin ihleli khona ku 31 iDI qala khona ku 14 ihleli khona ku 33 kanti iKimberley ihleli khona ku 37 emva kwaMadina babukela emakhaya singena khona lapha eFree State enzaweni lapha eFrankfurt ihleli khona ku 33 Krokstad qala khona ku 7 anyulo ku 36 kanye neVelcom kanti eBloemfontein ihleli khona ku 35 Wephana aqala khona ku 15 anyulo ku 35 emva kwaMadina esifundeni sefu segcina babukela emakhaya enzaweni lapha eNorthwest lapha eRustenburg ihleli khona lapha ku 36 Ottosdale qala khona ku 19 anyukelo khona ku 36 nakhona Vryburg ihleli khona ku 38 kanti kanye neTosca buka ngathi ngilobele ngiphathele kona nisalene kahle.